turabasuhuje nshuti bavandimwe aho muherereye mwese ku migabane itandukanye y'isi. Nk'ibisanzwe amazina ni John Nkurunziza, ukorera ikinyamakuru Karingi TV Show 1. Rero tubahaye yambu bantu bacu, dukomeza kubashimira abadukurikirana umunsi ku wundi badahwema. Dushimira n'abantu bose bakoze subscribe, ndetse dushishikariza n'abatarayikora kugira ngo babashe kwikora, kugira ngo bazakomeze banogezwe n'ibiganiro byacu. Rero nk'ibisanzwe turi kumwe na mwene data, abantu ngira ngo bamaze kutumenya, turakorana umunsi ku wundi. Mwene data Musengo, reka tumusabe nawe abazasuhuza abantu kandi abibwire. Okay, arakoze cyane. Mwene data dukorana umunsi ku wundi, turabasuhuje mwese tubavandimwe aho bwije aho bukeye. Twizere ko meze neza, abatameze neza Imana ikomeze ibagire neza, ejo ni heza. Rero turabashimiye cyane kuko mukunze kutubona dukurikirana umunsi ku wundi. Dushimira cyane abakunzi bacu, tuzahwema kubashimira, tuzahwema kubatasha kuko muri abagaciro cyane, muri abigenzi. Rero turabashimiye cyane. Abataradukurikirana, abataragera kuri studio zacu, dukorera ku kinyamakuru cyitwa CMCM Karingi TV, aho niho muzogenda musanga amakuru yacu atandukanye. Rero uyu munsi bino turi mu mugoroba wabaye, ariko tugiye kugera kubagezaho inkuru. Murabizi ko twebwe content yacu ibanda cyane ku ngo. Taragira icyo mvuga, reka mansubize mwene data ijambo tubone gutangira ibiganiro cyacu. Mwene data Musengo arakoze cyane. Ndakwegereje muvandimwe. Arakoze cyane. Ukomeze kubwe neza. Rero nkuko yarabivuze, twebwe tugira ibyo tuganiraho twibandaho cyane. Rimwe na rimwe rwo tuganira ku bindi bintu bitandukanye, ariko cyane kitwa twibandaho nyamukuru, tuganira hejuru y'ingo. Ingo uko zigomba kubakwa, utanga inama. Yego. Rero nk'ibisanzwe. Ayo makuru yarazise utaratangira tuje mu jambo. Nukuvuga ngo abataradukurikirana, tuzakora abadukurikiranye, hari n'abataradukurikirana. Abataradukurikirana kuri bino binyamakuru zacu, nukuvuga ngo twebwe twibanda cyane ku ngo, uburyo ingo zacu zigomba kubakika. Buriye tugenda tugaruka cyane ku ngo, nuko umunsi ku wundi hari abagenda bubaka ingo, kandi hari izindi ngo zigenda zisenyuka. Niyo mpamvu tudahwema, tudacika intege zo kuza gukomeza gukangurira abantu uranguruze ko bacu babubaka, ndetse n'abandi bazimaze n'igihe, turebe uko dusigasira tubungabunga ingo zacu. Rero bavandimwe, turashimira cyane abantu bagenda batwandikira, duhamagara tugati ibintu mukora ni byiza, kuko ko bigenda bikangurira bamwe nabo abari bagiye wenda kugwa muri bene ubwo buzima, baza bategereye ibiganiro, baza basubizamo imbaraga bakagaruka cyane. N'ahari yahengamye bagahengamura ibintu bigakunda bikagenda mu buryo. Nukuvuga ngo ejo bundi hari urugo rwari ku ngoma, hari rumwe twavuze rwaruvuzeho, rwari rwaraye ingombe Tanganyika. Ubu nyine bameze neza, ubu turabashimiye kandi bagize neza, bameze neza kabisa. zacu. Niyo mpamvu twebwe tuje hano, tuba tuje kubahugura kugira ngo turebe uko ingo zacu zubakika. Nta kindi kintu dukunda nk'ingo zacu. Buri urugo rwiza ni torero ryiza. Ubundi bavuga ko urugo rwiza ari ijuru rito. Ijuru rito. Bamwe muri paradiso. Rero mwene data udukurikiranye, kuko mu minsi ishize hari inkuru yaturanize hano, iracana ntabwo irahora, iracashushe bukeya, ariko uyu munsi turashima, mbere ya byose turashima Imana cyane yuko hari ikintu Imana yabashe gukora ikomeye cyane kabisa. Twakivuzeho, turanenga, turatesha, turahana, turahugura, ariko turashima Imana yuko ibintu twe twavuze zagiye byumvikana, abantu babishize mu matwi. Hari Satani arukunze izinjira mu bantu, arukunze ishaka kuriganya abantu, ikabariganya abantu ariko tubabereye maso, ngo tubashe gutanga inama. Ibintu byose bigiye guhengama, tugerageza guhengamura kugira ngo ibintu bizagende mu buryo. Satani tugomba kumugwanya. Hari ahantu mu gitabo bazavuga mu gitabo cya Efeso, azavuga ngo tukaberekeye Satani. Twebwe Satani tumuberekeye ko turamugwanyiriza hasi no hejuru, kandi bivuga ngo ni muwaye Satani nawe zorote azobahunga. Ubu nyine nageze kure cyane kabisa, ko turamugwanyiriza hasi no hejuru. Rero iyi nkuru uyu munsi twaje kubabwira amakuru ko yifashe, amakuru y'inoka, amakuru
ese atarava ivumbi niko bazavuga atarava ivumbi ariko tutaranavuga dukomeje gutanga pole ku muryango wa mwene data musirimu n'ubundi batangazo byasohotse ko bagomba kuzoshingura kuwa kabiri abantu bose muzigore tuje guherekeza umuvandimwe ni ishema kuko yari umwe muri twe yari umujyambere wacu turabizi kuko abantu bose bazitabira rero ubwo bavuze ko bazashingura muri kiriya cyumweru kuwa kabiri twese tuzahurire hehe Rangata tuzoherekeza umuvandimwe mu cubahiro twabanye neza rero nkuko twari tubabwiye mu minsi ishize iyi nkuru yaciyeho cyane ariko uyu munsi twari turimo turashima Imana kuko Imana yabashe gukora nicyo kituzanye. Reka dusabe umuvandimwe abe kuduha kuri inkuru bukeya iranaje gukomeza siko urakoze cyane nguhaye karibu nukuvuga ngo uko byagenze twebwe iyo dutanga impanuro kungo ni mu rwego rwo kugira ngo wenda wewe utumva cyangwa utumvira abandi ubashe guhindukira nuko gushize iyi nkuru yakisike abantu bagomba cyane bavuga ko uyu mudamu yashatse kwimana umurambo nyakwigendera ariko kandi icyo kintu cyo twebwe twahuze turwanya cyane tuvuga ati kubera iki igomba kumera gutyo kandi si ngombwa umuntu yamaze kwitaba asikiza umuryango akaba ari bwite umushingura yego ariko uyu munsi cyatuzanye ku kamera twari kuvuga andi magambo twari gushima Imana kuko yageze mu mutima uriya mudamu agaca bugufi agasaba imbabazi akiyemeza icyaha akaba yagiye gusaba imbabazi mu muryango kubasebukwe mubongera kandi nabo mumuheza imbabazi rwose buriya bivuga ngo usaba imbabazi arazihabwa rero mumuheza imbabazi kubera ko yaciye bugufi rwose buriya kiriya ni ikintu kirashika ariko umuntu iyo aciye bugufi mugomba kumwumva kandi mugihote mukamubabarira gusa system yagiye kuko amakuru twagiye twakira ngo yagiye yambaye nk'abayisilamu yifunze mu maso kuburyo atagaragara no mu muhanda wenda se yaciye muri yaje nakajugujo gusinza yaciye biravugwa yuko habaye uyu munsi nkuko byakomeje bicicikana ku mbuga nkoranyambaga bavuga amakuru y'ifuraha umukobwa ukoze amahano habaye uyu munsi nkuko bisanzwe atekereza kuja gusaba imbabazi uriya muryango bahemukiye yahemukiye ntabwo ari umuryango wabo wahemutse ahubwo ni wahemutse abantu bazakura ikibazo ku bantu bagishyire ku muntu icyaha ni gatosi biravuga yuko uyu munsi yavuye mu karere ka Kayole yerekeza mu karere ka Gidurayi kuko ikiriro cyamaze kuba baragifata bacaka furaha barakizana bakijana umuryango wabongera aho umugabo wiwe mwene data musirimu akomoka. Biravuga yuko yaje arahagera ariko ngo yaje yambaye nk'umusilamu ashaka kutigaragaza isura wari we kubera ko umuntu wakoze amahano kureba bitera isoni yaje araza agera mu muryango wabongera baza gusaba imbabazi bamaze kuhagera abongera nabo babahaye imbabazi babakiriye neza bafata neza kuko abantu barakijijwe twamenye Imana bamaze kuhagera biravuga ko baje bitwajije inka gusaba imbabazi kuko niko biza bigenda mu miryango umuco wacu niko bigomba kugenda abantu barakijijwe babahaye imbabazi abongera kuko ubushize yari yanze gutanga umurambo yari yawimanye ariko yaje asaba imbabazi azana Yesu yamugezemo twakomeje tubisaba cyane bamuheza imbabazi ndetse mugabo biravuga ko yazanye ibyangombwa byose byamwe n'atangiye kugendera musirimu ibyangombwa byose yari afite arabitanga asaba imbabazi mu mahoro yiyemeza icyaha ko ari wagikoze nabo bahagurutse ngira gute kumuha imbabazi kubera yuko ni umuryango ukijijwe kandi reka dushimire uyu muryango nako uyu mwene data waje gusaba imbabazi rwose turamushimiye buriya yagaragaje ubutwari bukomeye cyo ni ikintu gikomeye ni ikintu cy'ingenzi buriya hari umuntu wavuze aravuga ngo kuriya gukora icyaha ntibigoye
ariko kucihana nico kiza kigora uko hari abantu benshi bafite ibyaha ariko babuze umutima wo kuja kwihana kandi iki nico twasabishaga kugira ngo bazabashe kuja kwiga babashe kumuha imbabazi ariko twibaza ikibazo wese uriya munsi w'ikiriyo aho ni kubaza nuvuga ngo buri imbabazi zirataka kandi rwose imbabazi zo bazimuhe natwe turazimuhaye twakubabarira twari twakunenze ndetse turavuga ariko uyu munsi natwe twakubabariye kuko wasabye iki imbabazi rero gusa ikibazo kiri mu bantu kuko reka abantu bose ikibazo bazumva cyo kimwe ikibazo kiri mu bantu ko bari batese uriya munsi urashingura bizoba bimeze gute azohabwa ijambo ryo kuvuga azohabwa ijambo aho hari cyangwa kera mu matwi y'abantu hari izo bari bakiriye ariko rero buriya icyo mureke tugarura abantu ni ukuvuga ngo uriya munsi mureke uzoba ari umunsi mwiza wo gusezera umuvandimwe kubera ko n'ubundi n'ahandi kera yasabye imbabazi kandi usabye imbabazi arazihabwa so rero deja amaze gusaba imbabazi uriya munsi jewe nari muri bazamuha ijambo azavuge juru yari umugabo we azasaba ijambo barimuhe avuge anamuhamye kubera yuko yabanjije imbabazi imbere wenda ngereza kwanga imbabazi kiratana kwaka imbabazi abantu abanyamurenge twese turase komuteye amabuye hari ariko uri basaba imbabazi bose abantu muzotuze mu kiriyo dusezera umuvandimwe neza yari n'umuyumbe tuzosirimbe twishimye uyu munsi mukuru umuvandimwe zivuga ngo umuntu agira iminsi 3 umunsi w'amavuko n'umunsi w'ibirori vyiwe wo gushaka n'umunsi wo gupfa rero bavandimwe ni ukuri twandikisha gushima Imana kuko hari icyo yakoze kubera ko ni ikintu cyari kigora abantu mu matwi abantu bari baza bibaza kandi abantu bazumve imbabazi iyo umuntu asabye imbabazi nyuma y'imbabazi yani ni ukuvuga ngo ni uguhanagura amakosa yose wewe amahano yakoze yasabye imbabazi yababariwe natwe uriya turamwore turabakristo uriya uzozana ivyiwe izo niza uzozana ivyawe ariko umuntu we yababariwe imbabazi yababariwe so rero reka turangize ikiganiro cyacu aha ubwo rero icyo twari tuje kubakuramo mu rujijo kandi no kubabwira ukuntu ibintu bimeze tunashima n'Imana kuko nyine yamuhaye umutima ubuhose twagiye dutanga kugira ngo wenda ubundi ingo niko zigomba kumera nawe dukurikirana nimba wewe uri umugore cyangwa uri umugabo mu rugo rwawe nimba hari ikintu gitumvikanaho umwe nace bugufi asaba imbabazi musaba imbabazi muzumvikana kandi mushire ku murongo sawa inshuti bavandimwe mwebwe mwari mudukurikiranye turabakunda turabashishikariza gukomeza kudukurikirana umunsi ku wundi kugira ngo ibiganiro byacu bizakomeze bibabere byiza mu matwi yanyu rero reka tubasezera aha ngaha naho utaha bye nejo tuzogaruka ejo mundi tizobatemba turabasezera gusa byahari ko mukanya inshuti zacu I love you so much.